Desne stranice su međusobno okomite. Offset svakog geometrijskog lika je zbroj svih stranica. To je O jednako je A plus B plus A plus B. O jednako je 2 puta A plus 2 puta B. Površina je A puta B. Dobro, sada kada ovo znamo, možemo otići i izračunati površinu i opseg mosta na fontani koji je pravokutnog oblika. Dobro, sada kad smo izbrali stranice mosta na fontani, koja je stranica A 790 cm ili 7 m i 90 cm, a stranicama je B 240 cm ili 2 m i 40 cm. Sad kad znamo ovu formulu kako se radi opseg i sad kad smo izračunali opseg je jednako 2060 cm ili 20 m i 60 cm. Isto kad sad znamo